mashine jinegamba kuberugera harubamwe mu nzarwa z'ecicwekeki abayurundire mu sente z'urukika miliyoni 3 kandi bashabera bajikwasizo kujikoresa J itwe nkaba Bwera United Group twino kwesima abo mu mahanga gukorwa ayishomereje nicyo twagarikire nyuma tukekwatamu kifuba tukabahereza this heavy duty printer nanyi in fact mbwe cyane amazina y'imyaka 18 konka tino nkukimanya amashamira amahanga munonga abiti no mu Bushenyi konka nacyo tukwingana neki so abantu babwera ntabahiga ntwenda kumuruba mutaro abaro bamanya mukamuzereki kandi hati amwe kandi murasha namwe bagenzire this is the time tugaruke abishomerero basimira obuhwezi obu kandi nibagera ngo hati nibetenga akanyabwenje eyo kujibanjira umwami ashomera kandi gatishaga katuva powering'a kandi tukachikoyisa kubi so katuhamingu noja kuchikoyisa murungi ngoko yisoro rumurungi shalo bono mjaji wito mukuru na nyitunjira kashaka ko banjora headmaster obwe mukani numwiji wanje so I am proud of him. Abaziri hamwe n'abashomesa ba Bwera Primary School nabagera ngo tubine amashanyarazi garukumara kukozesa ecomeki aho bari kushabera abanyamba bazo kubahwera hanshonge G ko mbicu wishomereri yongera kubasima kandi yongera kugira ngo isima na government yine byacire ore twine bizimbe twine kikonka twine biturkwetaga abana bakanyire nitwende bizimbe bindi kugira ngo twongereho twire bana bo kurara aha mwe na government yongera tere mu mukono itombekere ahabzimbe itombekeza toyetsi itwereza abana ho kushitama abataka hamwe n'abazire nuboreka kwishomerera yambira abana binji kubeco mu gasho mu ihanga bite bakaretera amabega aho babashabiro kugaruka inyuma bakayamba umwanyo gw'abakozere kibari for management and PTA mutwetenka OBs na OGs for career guidance of these young ones Gasho kwa Ben Mhozi.